was a camera president, one God, they see ya, ordinary from Abba. Dr. Yeboah Agyekum Francis, ordinary seminal Abba, so I'm Agyekum Francis, Abba reply. No, Chile, we said, Papa, oh, can once my first account once him. Nanya me menim, ala the baby Ajaguraja, wada, and Fawa Kake Kano, Emma Muscle. And as I've got an echo, so I Penyah blocking the mess was any dim. Obella, keep video, not that my brother's club and some back like verification, corner places, update number to the wire and the mammy, ever comment section, Obaswa. No, as your first any biashe. You know, only one God, the seer, or no, you'll be just say, Ghana had a money. Obia, obeji din, I will Ghana heavy, I said, Obia used to fame Biano, Papa back, Eba Bia, or so. Nabusi and fall body to a home, but once or the Funda Kamu, just only the other Biano, your body Bia, your bobby to a home. But I say, what I say, Ajaguraja could have body to a home. Ajaguraja. Susu yasi aboni chuo. We ka wan prince am. Na aboni chuo. So you di for so no hu hwe. Ya aboni chuo susu yasi. Akwanhia wom, yale boni wom, de besi wom. Handcuff na so di nechi a odachi bia no betime nya asem, one aban be nya asem. Da susu yasi. Enti Ajaguraja ya bo chuo pe solution na do medi wechi no. Na omuntimi enye aduane ni akokọ na mo ne yi ka se ne ntwe na mo yi o. Ne twene fufu si fom. Sanity. Abate bi so our media so. Si fom am say nkraman no. E twa fufu si fom say nkraman no. Is Sandy near 7 years? Oh, Sandy near 7 years. Ba eya enipa bi won ma omanyini. Enti wo serve wo mo a enfa camera e de ento so. Obi won ma me panimu, papa panimu no aba wona ase. Na ebia o ma ne fufu na the camera ato ne so. Na ne ma ofi ana na ofo bi ofi a somebody be sedi no. Ajaguraja na dwe kete se ntete abini no what would they see there there be abo obi tu na you know last week ni mo ana Yeboah Agyekum Francis I didn't actually buy that if a stroke ho obe ma Ghana for teachings about stroke na you know say Ghana for wa adwin bi say stroke honhom ya le say spiritual disease yare bi obi na to ma honhom eti Yeboah e be kire mu medically and scientifically proven. I don't kind of force and young woman sem etimunyi za home sem emfiri mutirimo ene yensu ade emfa silent stroke me pacho so what is adisua ya se a wo betwe ho afi stroke ho ansa ba beto wo kwan mu Yeboah Agyekum Francis wonti asema na me kire wo ba bia mo am wo abrotire mo am wo Ghana wo high cholesterol wo diabetes wo pressure na video wontimi ntwe ho mfi ho wonfie no bro 40 years and a young person afi na wo ba wo so hwe bi na bo ho ban ye brain ya e wo ho yo ho on the query ni padua no na mamenye demonstration ntro on say ye wo toy bi e de ne ton draw market mo se papa bi o de ahoma soso ne nsa na toy no bi wa ba ne be ma no omo bu omo no omo sa se wa hwesa de ni bi da nti papa no ejuna ho na o de ne nsa no ye nti ya na ye hwa ye focus wo toy no ho nti toy no bi o ba ne be ma no o tare ne tu no omo sa dwumadi a na mi di ye papa ye ojina hai nsai me pese na o do focus no ba nsa we so na you focus free toys no so papa yi ena de nkofo omo sai nam papa yi jai ne dwumadi ankofo ntimi mbu omo pa ma wonsere nti ekire se dwuma kese nyina papa yi na ye na mbom ye hwe attention ni papa yi so saa na ye brain otie ye brain hwe kurukuru wa senior man no nkwa na hwe top ho a odi ne hene na mbom on ne control ni padua ni nyina nti oyusu moja mu oxygen wom papa yi nua ne nuru wom na odi adi ne dwuma nti owose droben na moja fam kono hono tabia mu bie problem metimasi na droben no kwanyasi nti moja ni ntimi nduru ba bia e wo se edu no odi ne dwuma nti saa portion of the brain no ho beto chima enti se wo ofie no yaye wiring yaye adware wiring yaye bedroom wiring yaye hall wiring nti problem ba adware wiring na adware nko na light ni bedum nti betima da den ma hwe tv na mo ko dware ato the torch ko on za the same thing they see wo brain sa na nyame aye no on person light of basic fi ho nyina nti wa wire no different na saa wiring no se blockage bam na moje na ntimi nduru saa portion no ho beto chima abona ne fa ajojo ti ende Ghana ha yedimi de ya ni hu nti e beka se oh papa yi wanya stroke wo ho abon se ontimi ntu ne nan e pato obu anano achia ende beka to wanya stroke ba emre bi betimi aba saa niema yi a wona be chia wa no be we nyina no enya maye totally na nka wo ho ahode se wo betimi aye wo ya no foforo e wa dware ho asafie ni nyina akọ off saa de ne na me friend silent stroke Yeboah me kire wo nenti busuna like video no na share ma obi na ene concentration me di gina di be fe no atrial fibrillation and I say AFib
you try to simple like friend AFib atrial fibrillation omo mo wa abrochire ne de bi o mateda ye was scan bi you try wo ya adwuma friend MRI ana CT so you try CT scan ana MRI na you hu say a portion of the brain no cells ne bi wu ba wo tuwe bibi anya onipadua ene ka se nipa nya silent stroke na say bibi ko so nipa no mu inside a enya mpie ye obi wo ha at once na bosi na the speech assistant onworo so ba wa sha ase eworo so mfie ni ko anim no mpempi ya na nipa no wo pressure na wo diabetes bom bo nse na the speech assistant obi wo so bo nse ne nsam wa eduduru ne nan ya etitriti obi wo ha bo nse na no achia oda so na no achia odima adoko ye da bibiduro betwi sisan na ano no etne na ano no etne e pacho sa ne man kitinkiti ni nyina betimi da di se wo ye nya silent stroke I also we see anointed now be dey confirm it I say ya twa MRI na hu brain no say problem bi koso ana ko e bia na atrial fibrillation no na me tell atrial fibrillation na enti ase o fa ya akoma na o ye wo four chambers e wo ya akoma no ye wo soro no ma kire mo saa de no atrium no right atrium left atrium ye kabo ma atria e na e wa ase ventricles no left ventricle right ventricle na ya akoma no kwan ya fa so di na djuma no o de electricity na di na djuma akomande bia obose no enye obi na kuram electricity na ye generate na ye de adi sa adwuma no woni padua no de pa ato ma kire mo saa de no wo me old videos no na sahaba bi no se atrium na ye wosoro no chamber na ye wosoro atria no se problem ba ho na afi muscle cell no quiver e ka se quiver na I to say instead senka ebose no abc nti no entimi mpompi moja ni ye se de wo se e pompe e na e fe ni AFib na saa de dis because entimi mpompi ni nyina nti moja ni de ka ase no etimi botoa ansa mobili de na ba ventricle ho na ventricle na push am nipadua no na saa clot na abo no depending on the size no etimi travel ko brain no na ba bi etimi ko hyan ya na attempt silent attempt ko etimi need to direct stroke ba AFib Ghana for do san yenim Ghana for do san yate eno no so umfu ani hu de meka obi nim se bia na akoma escape bit me na meka AFib eno no umfu ani hu ayi so cardiogram and the cardiogram ye ade na ye de check or electrical all time say akoma na eyisu electricity nti ye ko check the electrical activity of akoma na ene ye twa ECG no ye be hwe screen bi so bon sa de be at map wavelength bi na movie doctors no de hwe omutumi hu se wave bi so de isi koi problem bi abam se de o se ekọ ni kwa ekosa no mo hu se atrial fibrillation no ekoso na saa de na ekoso de a omunim ni omo beye na ese clot ebebo bodia de ba bi bebo toa e de na yetimi ma oral anticoagulant ye kasa anticoagulant adua yetimi nan clot doctors they know how to do it inti na de make achiro nyina ne se u notice saa niam anketenkete na atrial mfonyina ya hu se stroke a wani intimi hu eye stroke a wano nchia ya wo fan jojo ye na ye hu ye one mama me wo hot the life I say we live in some business say the bufu ase ne nan mo enduru mfie no kwa ni mo pressure or diabetes mo mfa no nko Tamale teaching hospital wo kuma se fa no ko konfa no che wo Accra ha fa no ko Kolebu wetin na ko rate wetin na ko University of Ghana Medical Center all these places we have the CT scan we have the MRI there e bi obetu scan Accra na mom it's worth it wo ko twa scan no wa adwin mu a that time no be who say problem because we are doing man na enya complete problem a you betumi asi ano na say wo de no wontimi nkotwa scan na say wo hu ade a me kan ya wo ye wa bibiduru a wo bo mpa ye nyina no so wo pressure manage your pressure ni yi because any contributing factor wo diabetes and manage your diabetes ni yi fa wo nyuro no so cholesterol wo so a shaase na manage ni yi wonim cigarette nom dot twon ho firi ho saa mere num unim insanoma te ho na ye exercise ye activities na wow Ghana ha se nyese nsuo to ya yiri fa ya on se nyina ya adwe ni sisi obi di bibi koto gata mu ya na ye refi na mum nsuo ni yiri fa obi no ya awe ye be ya awe mrete wa bi obi se step yi pie ya na krek ya asere sa ate sudo mengo morafo no na nsuo na sen ya be yiri ade afaye na sanchechi no de bai eno ana kama president on so no hu sunsun wiase man odo so ebe reply Yeboah like I say Yeboah de wo kura busianfo ya ton huhu mu ya bodua mu je say ya botu huhu mu say enche oba bewu na wo ka say huhu sem nu awo ranka sa no ewo de wadi muti no peba bi fa de ko ekọ sane wo na ede wachi no je say obekeka bi e kira Yeboah abante friend Yeboah Agyekum Francis o tie ni yie na anu me ka na asem ba me bu ni be na manko street ne ma me fie ya mantam na yedi ni be di afahye
because Yeboah Francis or you be a oni kwatintin abayfo ama ne date anytime obi fi asase so eda sunsun wi ase enti ombomodin na ompe baby no fa na me catch you say so we science student a men fa science and math spiritual a wot meet now say stroke and spiritual and also the anas obi no be da enya bone and say also the anas hu sama enya bone jo because sunsun wi aso ma me fie Yeboah ye ma wonyini sese so wa magana fo num ayo mo de o magana fo adwuma ayo mo de so mo nya Messiah eti transasi so na mo to mo enye sare a eye sadness ma obusua because uni kwa tente wasase so da sunsun wi ase sabrante mo hwe niye pa na na ntem mtewi onamwe oyale pa oyale osunsun wi ase e sare to da homem eti pia yo wu asem on pe bi no mfa we accident wom bad accident wom yale a enyedu ewom da sunsun wi ase so ofi ohia ebusuemu na okika kosikemu na so on pre bambo dia then watch the movie esane here na no ana video no ekoto Yeboah Agyekum Francis enim no se there be very reply kama very reply eti wey ene nsemo a Yeboah Agyekum Francis no e ka che kama president eye one god this year me pese ye hwe video on na me ka se me che Ghana for na mama bu mfu se me post we be ka se Yeboah na ade na wo man kofu we attention sa na me fa attention mo na enje wo Ghana ni nkwa e pa cho enduru ama kire wo sugar duru awo no me pa cho nduru doctors a prescribe ya ma wo no se betimi aye adwuma agi se Yeboah ye we aka ho we kam assignment na ma ba na me ye no ho because nyame na yede ye obia opa Yeboah asem ye kan asem bone fa Yeboah ho a e kan wakoma e hawo enti hwe video no si like na hwe si na me kan asem wo ho nkire osisi ya abrante friend Yeboah Agyekum Francis o che ni ye na no me kan asem ba me bu ni be na ma ko street ne ma me fie ya mantam na ye ni be di afahye because Yeboah Francis or you be a oni kwatintin abayfo ama ne date anytime obi fi asase so eda sunsun wi ase so we science student a men fa science and math spiritual a wot meet now say stroke and spiritual and also the anas obi no be da enya bone and say also the anas hu sama enya bone jo because sunsun wi aso ma me fie Yeboah ye ma wonyini sese so wa magana fo num ayo mo de o magana fo adwuma ayo mo de so mo nya Messiah sabrante mo hwe niye pa na ntem mtewi onamwe oyale pa we accident wom bad accident wom yale a enyedu ewom da sunsun wi ase me kan se spirituality eni ho me no e wo Ghana ha ye top artist Shatawali ye chi no tumu because o kan se wo wu me ka se o the fear and panic ato Ghana for so ma ye be chi ye brother yi e de no koy na obi na di kan hye nkom so obi wu and on because okay so what me be with my mema won say o de o kan na ba me no fake ni de chi ono ya nchi obi a me pa to kura e ye serious bi a sa ni ma we ye so we dey me dey achaw pa na ebra Yewura His Excellency John Dramani Mahama, the president of the country. Mr. Message duru ho a ye bibi fa ho why ye bibi fa ho ya one regulating yema we ye won sem bi wo ho a ye kan etimi affect citizens no pa side bibia we bia na ye say citizens no more life the top priority of whatever you want to do for us, because we can only enjoy your good leadership when we are alive, when we are living. We cannot enjoy your leadership if we are dead. To say me say obika se me wa on say me ta akra repost mom say be nke be duru authorities for no obika Yeboah na wo post there we are me wo numbers kakra, so at least panyi bi hwe me person ka panyi nu na nka oso message nu, but say me an kasa impression it doesn't affect me na obi a me chire chire science yi nti ya wo say me nche nim nema bi ho asema person me ka kakra ne say ehu etimi stress ni pa kese ma aduru a onom kra enya adwuma obetima aka asema to obi so ebi audio per trend enye me ma me money nko people who watch my videos say they want me to be alive ubetimi aka asem bi ama nkrofo we anya problem na duro na onom na eboa no ubetimi asese sa de na ma the pressure asen akosoro but my main try mo simple thing say oye stress my case asem we actually that say oye stress ubi kan say me na panic or na oye stress or blood vessels no naturally it has to constrict so that be a moja betimi aboyi na stress na why na say bibi na beto na be dwane anka wadwane. Initially, now adrenaline being secreted. It's a long-term problem. A cortisol and a be released. Now, some mechanism where sugar and glucose are released into your system to be able to do the rest.
but me no nim say asem kan na ye waso na ade no wani nti onko ba bi anti glucose na aba no glucose na I release aba ni pa bi am from the liver no onche dan fa nya hwe but asem na obi kan penny fame saa di wait mama o glucose akosoro abra na wonya ni die eni nti na video bi say ya na me react to it ya na wanya bote no wati na aboa wo nti na me video yi free na koma ma obi an stress o uwa na enye no ano so wo ma ye di wuo ehunuhuna wa di nyame se wo be ye wo wiase no untumi nye na fa bibi we fi yebo afutu we mu so wo ma ehu ewuo ehunuhuna wa di wo be ye wo wiase no untumi nye na mbom ahobambo e very important ahobambo e very important ahobambo no hwe niam a udi ko yem so ye kristoni a fa wonyame sum yie so ye kramoni a fa wo kramo sum yie we traditionalist so a fa wo traditional belief yie but the ultimate goal is that make sure that you are doing the right thing and won't affect you obi say omo odi o masema they don't just conclude say oh they will look at your heart man nye bibi ebetieti obi fa ahodi so emu obi mfa so di no krese the bible na ka say ye ne ntam nye good no exhibit that and you have mastery over spiritual stuff nyankopon bebo ho ban ahonhom bebo ho ban e pata udie de meka no nanu ya nka nsu e fa ya nkran de mehwe ne se nka obi a wo yesi na onim honhom a wotimi hu obi da achi hu so yare awrade na nka wo no waba se o okay bi anka wote ben ha e bi anungwa e bi amote ha nsu e be yiri no e be yiri da se bi a fifth of this na nsu no be yiri a se nti se wo wadamfo bi wo ba bi si akoda ne nchen se anadwi na abo nkwa ho ban wo card mpacho fa car no kosi garage ama mpaki car no ofi nsu bitimi di akọ nka abebo ajapade ni pa bebiri ho kwan na nka wo so aba mfa so makuro no se wantima anye bibi na se nsu afa ye kwa miewa no na yebo a mete ho no mente ho kwa obi obe kire science ma wote science nte o yare ase wode ya na munnim oti 2D ase 2D cartoons na yehwe nkorabrim na ase paper 2D sana ohu na ne cartoons na yeze etimi tane de nya 3D the friend 3 dimension hona asi hona wi ase nim unim 4 dimension wasu yada what you say unim 5 dimension me pembra be kire kire won se yebo ana na mo nyo obi ehunhuna no yihu efri wo mu wa wo yara yesi wanya yare bi kwa no na me kasa wo de yare ne yesi wanya na mo mama yare ne hunhuna to hu ana mo ba mama ne hunhuna ehunhuna wa yare ne bekun man suro wuo so wan suro wuo nya me betimi de waduru ba bia wo kɔ na abra wungu so wo suro wuo asa suro no ne bekun enye de yesi bekun no Ghana tie Yeboah yie His Excellency John Dramani Mahama me pacho some of these things try and regulate it in the country mo fa mra ne ma bi mra because scientists bintimi mba bontin me ka hwe ade se wode ne research work aba say scientists bet maybe you know be aka say okay malaria you say yeah it's all field no take samples so it's not the work of a lazy person but spirituality nipa no o man hu yehu kakra bi sha atade bi eso kakra bi na osori ya na waka asem bi obi anya no hwe no verification o say wadae no hu ye enti che say o kan asem no wie no hu no nipa wi na de twato say eyo hu na say mra na entimi nkava no there must be a law to regulate some of these things because enyame na be ha me a ebe ha obi mama obi a ehunhuna even your parents even yourself man hunhuna wo ho maka tro sa abrabo ne kakra se ba bi kwa na yeso wuduru na wunuru ho a kone kakra mama de eager for you to get there ni hunhuna wa ankasa ne betimi kwa de yare abrel and into na some of these video me react to it so that it will save lives me journey ne me akonto na maba krom ha me ye mamo no ye yare afi ho so some of these issues we have to address it some address issue na me bedu na me diabetes pressure na me chiro book ma asem nko ano no na we ye physical thing na ya chiro book wa wi na nipa no edi nuane haraha chibu but oye ne portion control no na we afri chiro ade yare no abre nipa no nti president Mr. regulate obi mu say my we esen ka wutimi chino nne esen ka nne president we wutimi chino mame why obetwa chira wa adwene e de amame e wo comment section aha Penyah Media Accra.